Michael. Very well, Gladys. Good morning. Good morning. Uko salama? Sana. Unashukuru? Sana kabisa. Kuko na mambo mpya inashika kabla my bishop ndio ana jet in aingia, anasema unapenda kumsukuma kwa minutes yake. Na wewe siku yako ni ya Wednesday. Ya menyire ni Wednesday. Juu kesho pia tuko. Wacha tutafanya hivyo. Birthday boy. Oh, ni birthday boy utanaroka. Sorry. Sorry. Tegetha nene matigake igwe. Okay, goria tiri. Na ogerie kwaria uru neni ndina kamera haha. Ara no kuga kuga tiri. Kuma wage muthuri ni oneka wikeneire muno. Kufai? Yes. Oce dairo ni bisofu. Atukiigwanirira pio bisofu. Korate kari arenda gucema. Atucio radaganjeterera sarubi. Ucio radaganjeterera za guku a mundu gwitwo murigo manjetagirira. Na ndoni na maino wale muru. Ucio ararehe studio. Kuirehe. Ni thayo wa Ngai. Wire munene uri ikoragwo naguo ri. No agukumuthanga mfuti. Na kongethia ena birthday Kufai ukimwira happy birthday at least ni ari ni omuthi thaici ni guturaigua happy birthday Kufai acha no kinyo mwira happy birthday wega kana yuke mohoro-ini kana yuke mohoro-ini ni wakenari ni wanyambari we nyambari na matura maria marigicire no ni waumira ucio no guciarwa ciari ai no wega githemba kiria kiaga ri ni mundu mwega. Happy birthday. He's a very good man. Ngai muhe miaka mingi ya kiheo kiu gicangarare ona makiria gicangarare na gitikono ni mucukani na kimumathire muno kimumathire na Ngai ahithe njateo na muhe guoko gwa kuramata ndikanono ni uria muru muthararie na mutharia wa njata. Yes, na gikurore wega ya kibatha ndukaina wima first ni ithu tugetorega tugwite